Hei hi All India Radio Aizol ani Chanchen thar achiar tu lalrem sangral te Uyashi bo tura malak na uyashi vena lak hapta chu Vung Khan district sangsanga honani Mizoram COVID-19 case somli pathum mu chwa bel le ni a ZMC laboratory a Vung Khan sample lak sa zongzong te zo vek tumani India rama COVID-19 shikai zinga mi noi somnga chuang en koldam anito Nampa Mahatma Gandhi pian cham vaiza somnga na lomnan chanchin thar chiar ma in athu soi claim karon tar lang thin do na Mahatma Gandhi chwa mi te ta na in pek na hi pathian ta na in pek na ani ati Uyashi bo tura malak na cholkar khachungo tor uyashi ve na lak hapta chu Vung Khan district sangsanga honani World Rabies Day 2020 Paul Hian Champa ya chuan Veterinary Department le Mizoram State Veterinary Council Changdun Hwai Hotin Veterinary Complex a hun manani a karkha chungo tur athlona ui ashidan na anti-rabies vaccine ARC pe na tur bultan ngalani a ui somni shidan na pe kani Serchi Pachon District Veterinary Hospital a uyashi laka inven hapta hi honani a shidan na in ui somsari pakwa chiwani a District Veti Hospital a tunkar chungzong uyashi ven na hi athlonin lak thei ani donani Siha po DVO Office Complex a World Rabies Day hi manani a ui za pariat shidan na chiwani Longklaya Po State Veterinary Dispensary a Vung Khan uyashidan na pe kani a Vung Khan ui somnga chuang chiwani Mamita chuan World Rabies Day hi District Veterinary Hospital Complex a manani a ui engamaza chiwani a naktipa new mamit hola chunzom turarwa manani Kolasi Papo District Veterinary Hospital a uyashi danna athlona pe kani a ui somruk chuang shidanna pe kani a tunkar chung hian Kolasi District chung lungdai thingdol le bil ka thira te athlonin vaccine pek chun zomani ang World Rabies Day hi uyashi danna siam chuak tu French scientist Louis Pasteur thi champa ria rengnan khovel puma kumsani pasaria changkhan kumtin September na samni pariata manthina a henia hian ui vuldan te inzirtirin uyashi chungchang le noi bawani theina tura tul sang te inzirtir thinani Komin World Rabies Day a hian uyashi noi bo tura mitin tho ho apoi mo zia le ui zongzong uyashi danna pek vek atul zia zirtir warin and rabies collaborate vaccinate ti jothopia tan manani Chief Minister Puzaram Thangan fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus right to te Vung Khan apisa komin ele bar into del ngai poi mo masak ber tur ani ti ril ruwa nain theitop chu aram tan thanem ngai taka ma la chunzom zel turin focus member te chu acha focus project hena tumber chu thengtlang lo na ya ezong Mizoram chung ko sing ruksali zanga ten thlai hlok zo ka anthar chhuwa thena turati pason le kumtin lo hala wanga sikle sa in thlang dang lam na salu tuk ti zia omani a zoi so yatlang ram lo wale lo hal kalsana sikle sa mila thlai kum hlun manga lo nei tu te sum de chhuati pun atumani focus United Nations Agency pakhat International Fund for Agricultural Development IFAD noya project ni in kumsan ni som paria January ni somni panga khan Mizoram nen thakho turin inrem na anziaka district pali champhai kolasip ser chip le mamita huama khozani somsari pahnia tuam mekani IFAD atangin focus project atan hian loan US dollar maktadwai somthum pangale noi somthum rom manani a focus project hian agriculture horticulture animal husbandry and veterinary department le land resources soil and water conservation department te huama agriculture department nodal department ani Land Revenue and Settlement Minister Pularwat Kiman Tukin Khan Aizol Vaivakon le hun tharin kara le moi che wanga chena in chia te to in khotlang shwai tu te nen mala dan turin in fia Aizol West to Bill to MLA ni bok Pularwat Kim chuan khwarial chian awanga mani in le lo chan ta te chu ator pui hle ti soyin sarkarin athei angin tuam dam le chena thleng zel tur ven him dan tur angai to ti asoya tuna hian chung ko som pakwa te chu in thiar chuak te in Tukina anen fia hian sarkarin thope ka lo chhuwa to angin chena in building pathum chu thiale tura ro manani atia khotlang shwai tu te nena ro manasia min village disaster management lamin ma an la zui do dani ati lein noi che wang hian kumin kumtir lam khan building pali thia lo ni to ani
pula ruat ki ma hian van tlang kong zau chung changa sarkarin har sana atok na sa ti asoya van tlang mun hum him le za apoi mo ti soyin in mun lo ram the chung changa po green area te po da to turin house side plot amapianga rom manasia mani atia kong pui zau chung changa kong koi zoom light tan zonga kong lak he kan in rem chang zonga lo nei tum anom thina chung te po che revenue department chuan mimal ne na pek chu arem te to don lova van tlang munatan azwa zel to don ti asoyani minister hian dor pui veng thara tanga zar kot pan chona kong omsa ti zaudan tur po en fia ngalin mimal ram lak ngai le mun ma ti fel ngai te ti zoni chuan UDNP tangin asiam na thok thwai turin romana pe fel ani to ti asoi bokani Lai Autonomous District Council LADC Sarkar Executive Member Local Administration Changtu Puchwan Oman LADC Sarkar in Village Council achia te chu politics aham thana pu toma beina ani lo thu soi voina longklai kan correspondent lal ngitaral te na komna puchwan om chuan VC thia tak te chu hek na omvek commission in achui chian nuwa VC dan ding lai be chana sarkar in achia ani thu soya MNF district headquarters right to ten chuan lam fasha te manga thiat anga an po na chu belchian do lo ani thu soyin englai puin an thil ti dan chu enfia the reng ani ati chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga po nani Mizoram mun sang COVID-19 case homli pathum mu chua belani a ti hian a kai za chumi sang kha zakwa pathum an tling to a en kol dam to sang kha zathum somsari pathum man oma en kol mek zanga somthum panga an omani ZMC bulletin in atalan dani nimin khan an laboratory samples zaria somnga pali tesani a voin khan sample laksa zongzong te zo vek tumani tukina result ti chua ZMC RT-PCR positive somthum parok mu chu ani a TrueNat positive parok le rapid antigen test positive pakhat anombok positive contact atanga kai te hi bong kon south mi pa pani le mi chia pakhat am veng south mi pa pakhat first battalion MAP mi zonwam mi pa pakhat anni a an va yen an taksa nan lang chuak a om lawani quarantine facility a om positive te chu Assam Rifles mi so BSF mi som pariat maubok quarantine facility a om civil mi me chia pani Noida le Delhi atanga lo ho pushpaka om BRO mi anni TrueNat positive te hi lunglei district Assam Rifles parok positive contact atanga kai nirin helwanga komzol lungleya anmani munakong shanmek symptom nei lovek anni a emergency test ne atanga mu chu anni rat positive pakhat amin dur tla mel nga mi ni a ani hi chu ataksa nan na alang chuak to ani India rama COVID-19 shikai zinga mi nuai som nga chuang en koldam an to a Union Health Ministry na soidanin ni som pakhat chungin shria changa dam mi nuai som anom belani shikai ain dam zati alet ngai nan pung chak zo ka tu nai chang khan cho rualin ni tin mi sing kwa chuang en koldam an ni shria changa dam zati za somriat pani point panga pariat atling chho to a darkar somni pali kal chung khan mi sing sari sangli chuang dam omin tun thlengin shria tanga dam nuai somnga sing khatle sang ruk chuang anom to ani voin thleng khan shikai en kolmek nuai kwa sing ruk sang nen oma darkar somni pali kal chung khan shri wanga thi sang khat somthum pakwa omin awa yin mi sing kwa sanga zanga somli pani in an thi pui to a shivei zinga zazela pakhat point panga pasari an thi ani India nampa Mahatma Gandhi bapua piancham voiza somnga na pualin hun man chau mekani a chanchin tharti top main bapua hladu pakhat Vejna Jantos South Korean zai thiamin asak ilongai thang u कृष्ण वजन तू तेहने कहिए जे पीर पराई चने रहे पर तुके chanchin ti top na tlang pui uyashi umbo tura malak na uyashi vena lak hapta chu vo in khan district sanga honani Mizoram COVID-19 case somli pathum mu chua beleni a ZMC laboratory of in khan sample laksa zongzong te zo vek tumani India rama COVID-19 shikai zinga mi nuai somnga chuang en koldam anito chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani